Action Driving and Language School ikomeje kubafasha kwiga indimi z'ubwoko bwose nk'icyongereza, igifaransa, igishinwa ndetse n'izindi. Biroroshye, permis na provisoire ni mu gihe gito cyane. Muradusanga mu mujyi rwagati mu nyubako ya Shike muri floor ya mbere mu muryango 45C cyangwa kuri branche zacu nka Remera Giporoso munsi ya Feruje ahazwi nka Sari Motor, cyangwa se i Musanze mu mujyi rwagati ahazwi nko kuri Merano. Duhamagare kuri 0787426268. Halo. Ndakumva. Baramutse neza? Yego. Amahoro. Yego. Ndamara nitasibarure na Eric. Hari ikibazo ngiye kohereza amafaranga neza kunimenya koherezaho. Ugiye? Arenge kohereza mu amafaranga neza kunimenya koherezaho. Ntabwo numva neza uri kohereza. Narinje kohereza umuntu amafaranga neza kunimenya koherezaho. Narinje kuri MTN ngo bayafunge. Barambira ngo nimbaze vugane nawe mbikumenyeshe ngo badahagarika mobile money nawe ukene kuyikoresha ukagira ikibazo ntana bikumenyesheje. Abwiye bayihagarika nta kibazo uri bugire. Niba yihagarika? Mobile money nimero? Yego. Uyi byateza ikibazo none surumva ndayikoresha. Nose muvane nta buryo wandije ko amafaranga yanjye yabakugezeho. Rero no ukabamfasha ukaba yansubiza kuri nimero yanjye ndabatera gufungira. Yaje se? Yaje. Ngo amagarwa maze kuyatira. Amafaranga yaje kuri mobile money? Yego. Ko nta message nabonye. Wenda batanga utegeze ba message ariko ngo amagara none ariko nyashyizeho rwose. Reka no reka manze niba yaje. Wibanze ko ari message yakugeze yuko no kuri MTN bambye ko nabo bakwihamagarira. Sawa reka ndahita nkubwira. Yego? Reka ndahita nkubwira niba yaje nari narabona message. Nare wibanze ko message yakugeze cyangwa se mu Buranda. Sawa. Buretse ko mu magana nareba man. Buretse nayo nyiri gushyiramo password uri guhamagara bigahita biguruka. Hello? Oui, alors? Oui. Ikaze ku murongo wa MTN muraho neza. Ikaze ku murongo wa MTN muraho neza. Muraho. Ngiye guhamagaye nitwa Rukundo Jean Paul ngaba ndi umukozi wa MTN hano Nyarutarama. Yego. Turi kuvugana nande ku murongo wacu wa MTN. Hakuzimana Emmanuel. Mwaramutse. Uhamagaye no muri MTN mu gikorwa cya transition cy'abatiyanyu no yitwa Siborurema. Uhamagaye no kuri MTN bata transition cy'abati yawe no yitwa Siborurema. Yego. Ari transition yarakoze ku simukadi ashyira amafaranga tubona angana n'ibihumbi 125. Yari yihutiye kutumenyesha asaba ko twabaduhagaritse mobile money yawe by'agateganyo kugira ngo aya mafaranga utaba yakoresha ku buryo bwa fraud. Ibanije bikorera hanze ngo birasaba ntabwo numvise neza telefone iri kuvuga bora. Uramu agent yihutiye kutumenyesha asaba ko twabaduhagaritse mobile money yawe by'agateganyo. Kugira ngo aya mafaranga yibe mutabamwa yakoresha mu buryo bwa fraud. None mukiriya mbere yuko Siborurema hamagaye bakishimukadi hagarikwa yabegize kumenyesha ikibazo yagize kuri momo yawe. Yabe yakikomenyeshije? Ngabimbwiye mukanye. Okay, kuki mutumvikanye ngo kuri check balance reka amafaranga yawe yatiriye memwe yasubiza mudategereje ko konti yanyu yahagarikwa. Nyene nari mubwene n'abaretse ayihagaritse konti turi kuyikoresha byaba ari ikibazo. Mbere yuko tuguhamagarana mbere yuko duhagarika konti yawe rero zireba ko amafaranga yawe yatiriye cyangwa twaba twahagaritse konti tegezireba ko amafaranga yawe yatiriye. Ngo mbere yuko duhagarika ino simukadi waba yagizireba ko amafaranga yawe yatiriye. Narindi kubireba bituma iyo namubwiraga mu kanya abaretse maze ndebe bituma magarira. Tubahamagaye mutari mwamara kureba. Nari narareba nayo nshyiramo password ariko bitabiguruka. Ntago ndebyeho ariko hari message numvise uri mu mamagara. Message wayumvise cyangwa wayisoma?
Numvise kumwe akantu gasona ariko nari ntarareba. Wabasha kujya muri message turi kuvugana? Oya, kaga telefone ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda. Nk'uko bigaragara amakosa yabayeho uriya mu agent yahise duhamagara asaba ko simukadi tuyifunga ariko turi gucekinga tukabona biri kuyaguhamagara twigiye banze kuduhamagara. None mu gihe twaba dufunguye ino simukadi yanyu twafunze ngiye twatumaze kuyifungura bemera ko amafaranga kandi basubije. Yasanzeho twayabasubiza nta kibazo. Okay, turafungura konti yawe tuma kuyifungura ukuri check balance. Kumakinga shuka amafaranga y'ibiterano na yawe ayabandi byo wayasubiza. Nta kibazo niyabona. Niba twafunze konti utari wacekinga ntabwo twakubwira ngo ihute gukora transaction. Tugusaba ko nituma gufungura konti tugusaba ko wanzu gacekinga wamara ko amafaranga yongera kuyabera asanzweho ayabandi kujya wayamusubiza. Yangana ngo ngo tubikufasha mu tukurebera mu system tugufungure konti yawe kugira ngo ubashe gucekinga balance ko mu konti ifunze tari gucekinga ngo bishoboke. Nta kibazo. Ndimurambike ku murongo. MTN Mobile Money ukoresheje Kinyarwanda kandi rimwe. MTN Mobile Money for English press 2. Bienvenue sur MTN Mobile Money. Pour utiliser le français, appuyez sur 3. Oui, alors? Allo, oui, ndakumva. Okay, none tuvugana muri windire haganaye. Turano Kimisagara. Muri Kimisagara? Okay, watugiye kutabasha kujya muri message turi kuvugana. Yego. Mbere yuko aricyo tugufasha kwagukupira ukabanza ukareba mu message watiriye. Nashaka kureba n'ubundi umamagaye uwo muhungu yarimo ambwira ngo yayohereje ariko nari narareba amamagaye nuko urumva matinga ya konti twamaze kuyifunga urabona na message twagwa yifunga konti yawe reka tugutire wangiye kuri message watiriye hari message ya mafaranga na message ifunga konti yawe numara ko nizo message nibwo tuguhamagara tugufasha tukafungura konti yawe ukajya wa checkinga balance ukumva bwite twafungura balance yonti yakunda banza rero message kuzapezeho ubuse message konti muyifunze ntaranareba. Kugira ngo twebwe tukimara kwakira ikigo tumuzabize amafaranga twibutsa kuyihagarika kugira ngo amafaranga yatungirwe sikirite we tuguhamagara nyuma yo guhagarika konti. Iyo tumaze kuyihagarika ngo tujya kwakuvugisha iyo twumvise uri inyangamugayo nibwo dufungura konti twamara kuyifungura ugacekinga balance yawe amafaranga ukajya wayasubiza. Iyo twumvise nawe hari byose turi guhubiza tuguhereza igihe tukagusaba kuzadusanga muri kuri MTN tukagufasha live. Noneho reka manze hariya urumwe ngo mbanze ndebe. Kwa tuvuge ngo wabanza ukareba message yuko magenga konti iracyafunze ntabwo turayifungura. Hari message twayifunga konti yawe na message watereye amafaranga. Ndebe sinzi umamagaye ibyo narindi muri kamanze ndebe. Reba kizo message zakugeze zitugwa amagana gufungura konti yawe. Yego. Halo. Kumuvane ni sibarurema. Bonetse kure mutero kore bamwe ngo base bayafunga bagufungure mu bana mbashe base hanze. Umamagaye narindi kureba kuri konti. No bari bakwamige bagufunguriye. Bagufunguriye. Ntabwo barafungura. Ntabwo uri kumva ibyo turi kukubwira. Warumbwiye ngo iyi telefone turi kuvuganira aba ariyo nandikamo ngo akanyenyeri. Andikamo akanyenyeri 182. Ijana? 182. Akanyenyeri 100 uretse gato. Uretse gatoya. Ego akanyenyeri 182. Akanyenyeri gatandatu. Akanyenyeri gatandatu. Akanyenyeri gatanu. Akanyenyeri rimwe. Yego. Uratira akanyenyeri. Yego. Inyuma ya rimwe akanyenyeri wagashyizeho. Nagakizeho. Udureba n'ibyo wanditse mutageze telefone yawe twakubye akanyenyeri 182 akanyenyeri gatandatu akanyenyeri gatanu akanyenyeri rimwe akanyenyeri nibyo wanditse. Yego. None ko twahamagaye twibuke gufunga pin yawe ya mobile money twaba turi kuyifungura urifuza ko pin yawe yahinduka cyangwa uragumana iyo warusanzwe ukoresha. Nyine umuntu yayihindura. Inyuma akanyenyeri urabanza wandikeho iyo warusanzwe ukoresha tugufashe tuyihindure.
kwandika urashyiraho pini yawe usanzwe ukoresha tubigufashemo nta kibazo tubihindure. nkayihindura se? Ndudusabye ko tuyihindura se? Yego. Inyuma ku kanyenyeri banza wandika uburyo usanzwe ukoresha pini twaguye yashyizwe na leta usanzwe ukoresha yandika inyuma ku kanyenyeri. Okay, muyihindure. Muyihindure. Maze kwishyiraho? Uyelo? Wenda kumva. Pini wamaze kwishyiraho? Yego nashyize iyari isanzwe iri yose nimwambwiye ko iya mbere mwayifunze. Nyine iya mbere twayifunze iyo twafunze niyo mushyiraho iyo twafunze. Wamaze kwishyiraho? Nashyizeho. Shyiraho urwego. Yego. Urwego warushyizeho? Narushyizeho. Iyi telefone harimo simukadi zingahe za MTN? Ebyiri. Iyi simukadi twaguhamagaho iherwa na 92 ku munyarwanda. Iri ku mwanya wa kabiri. Wa mbere. Hello? Wenda kumva iri ku mwanya wa mbere. Hello? Ndakumva. Ntabwo twikobasha kumvikana? Ndi kukumva. Hello? Ndakumva. Turi kubaza ngo iyi simukadi ku mwanya wa kangahe? Iri ku mwanya wa mbere. Kanda kuri iyi singa ugiye kubihamagara kuri simukadi yawe ya mbere tubwire message wakiriye ku meza babikunze ko konti yayifungurwa. Kora kuri iyi singa ugiye kubihamagara wimeze kuri simukadi ya mbere. Ngiye? Kora kuri iyi singa ugiye kubihamagara kuri simukadi yawe ya mbere. Nikore nkore nkande nemeze? Yes, emeza ngo ugiye kubihamagara. Ndabikoze. Tukwandikiye gute? Birema birarora. None se nta kuntu nabanza nkagukupa ndi kubona biri kuvamo. Nta kuntu nabanza nkagukupa nkabikora wenda utari ku murongo. Ni NC. Niba ushaka gasobanura filime ndetse n'ikoranabuhanga, kora subscribe kuri channel yacu yitwa NC3 TV. Ujye ubasha kubona filime zacu tuba twashyizeho ako kanya. Gukanda subscribe ni inkunga yatuma ubona filime zacu ku buntu bitakugoye.